Entino yako Cape Coast so na in fact Michelle Odano kwa ne number kwa mentimi anje and na okay mentimi anje enti me ma me no a obesi ni so one ne be ye adwuma no nam no so kra wasa kwa yie no Cape Coast no ono an ne nam no so me je ne number because ono frɛ no okay in fact Michelle no na minim so ye twin no so onye twin no said no okay enti Cape Coast asa na be ko Cape Coast na me na kasa say ye be ba ho okay enti ye ba ho me hu no obehihye no enti da ayi na se me hu so ma so na yi no mo ye aduane a no mo serve ni ade nyina na me hwe no pa se ka se be ma hwe oba na me hwe no enti anwumre no na me ne madamfo bi a me ne ko boat wa word na bi on boat chemicals boat chemicals kwa dey offer the boat pharmacy boat chemicals wo oda me ne no ene ye ma mi nyina ne ko enti na maboho ama boat setale lady bi a oba oda se wa mame se wa wedding no bi no oka caterers no hanti anwre pese wie bibia ye fa no na tina baby kakra ye ko tina baby kakra no so ho ye two car yeah but yeah oda to aso as I wish you movie na so you na so ni interest no hotel unya kwa no forward no ye bedum light is here ye bedum light I don't kwa dey si jo unya abotre si je ye kwa ye fa no ne de ne call live band na say you know na tina say na ye didi nkoma okay in fact me kai pass sa na nyuma ni so toy so toy e wa live band na say yeah anti asa yan shada anche okay you know yan shada anche o hosana osi ye missing wo feed because na so no e adwena ye be see no nti after sa short time e wo live band na say no na me say say communication no koso koso pa so I then started to get to know her more na me bisa na say nti ho e na me ma me ne be ka say na lady ni nyim there oye twin am see and I'm so yata wow nti when I found telepathic any idea what do you to aso enti na ewuma na wo say me yadma obi akin so weekend bia na me bakra weekend bia na me bakra but now no so ewo Cape Coast ho na no or restaurant ho no ma or adwuma na papa ton hardware or one of the biggest hardware shops Cape Coast Simple World obi onim Cape Coast bia Simple World Tantre Simple World Tantre ho no ma nti enim ho no ma na yes na ye direction na man sa no okay but that's na go part to Safran Mr. Benjamin Davis enti na communication no koswa enti I think after some time na me ma me di no ho nkomo na me lady nso di no ho nkomo but unsa ono na onfana dwen Emma me papa but then am call live band ono ne kekan bibi ma ne hu say we interested na not really ho no debi na me ne nkai bibi say no de na call say first time bi enti me ne na me de family ma me ne so na wa no monwuma na bonwum pa but na me ne ka na akwai say no na yakwai say enianom sort of because of your mama no understood because of your mama no enti abna what am I fancy ho na yen so say yes I nessa I can say abna enti when nyina your dashas CJ my in the story enti catch a smoke catch a smoke say when you're ready na kache Kofi Asanso onye rere omo kache so omo nye on representatives into omo nka ho mu nyina mo ka ho mu wi na maba na nyame ya dum so ebedru ho na edu 40 February no na ya wie abna enti amembo we ma no amembo we ma no we ya the one Mrs. Forson amembo ma no thank you Yanga yo Jim FM 106.3 106.3 FM Wakasa, oh, he was. I know them in front of me,
Indeed, Ahweneɛ Kasa. And so Ahweneɛ went there. Ahweneɛ bodo. Ahweneɛ Kasa, you mean me and Obama. So Ahweneɛ no, Ahweneɛ Kasa. You say na Jumantia. Hey, you as a sound. Because Ahweneɛ Ajumantia. Eti udi CJ story ba bi odi awie no nyampo ochina e beto aso. Jemima ahemfo I say wow CJ you do all. I'm for so you amudo. I'm for so you ba ku na uti hey. Wo na dika. CJ we dey story this week also wie. Na Thursday. Oh CJ agifra agimande de be to aso ye nu ba bia. Da bi ti. Producer Nsem fancy. Na me to aso later. Producer Kofi ni smoke one. Wo mi edo na waka boom. Collaboration. Kofi Asan featuring DJ Smoke Black Cats Dominic Asem ne yeka no na CJ nyame yadoma free ogefo bosumi de di kan yes 1st February 2024 yi da bokra champions mu amede brew anopa bia yi no ye de ma ahomache in fact it's a 5:45 to 6 5:45 a.m. yes and na ye did a bokra champions mu no ebe brew ebe very interesting ebe nika into no me intro no me di to just say enu ebe friend no de bokra ta hye the worker time the most say members so the worker yan kan kire we do ha you babu say it's no sa no birthday for no na ade kan anya sa mo de bantem wonim so be din birthday o de day before so ahu na yetumi adi hu djuma ma ahomache na kwantefo ha producer Kofi Chance yeah breaking communication Kofi and Tibet ahomache okay ni just say the tibia mesia o fantastic it's ahomache no de na bokrata no sesese and ye de ma o me say MC o kai say efiti ogefo bosumi de di kan ene na wotwe me kan sa abena eno sa no udam peme bia won sore ne ye de ma wo e bia wugina dwaye udware ya ahoboa akwadwuma ne ye de ma wo e bia wasi na unam kwan so akwadwuma na ye de ma wo da bia Mrs. Squad e begu ha be kai pepes no ebi see da ntino yes serve ye wa afi we mu yes mu ye ye pese e top from na da bokra time no wuti wa haya ansana wo beto ba bi na ye dead news it original no de haya na abeje no it na na wotwe ahu ye sase na ye diamante CJ de wo hodo no wate fantastic oda sase wo de producer say yinti da joda beto aso pepepe e diamame me say dey bedru so no me how na you know CJ she know manya links number we find some catch because they be do so no te ya na na to so hello good morning yeah you sir what dey anya ne sir me plan no this is my plan for you producers won't allow this impossible it is CJ the Bongratania Vasanama top choco taste of chocolate is chocolatey Vodafone further together ADB the People's Bank ADB truly agric and more. Now, CJ, my fan called Daily Graphic mu. I saw it very interesting. Okay. When him say, and she should work on Ghana Statistical Service. Yes. I have survey beach say no Ghana no se bia obaba nyim na adruso okwo no no up to no akasa me de be CS. Omo say eya hadwen eye hu omo cha say wo hye say the World Health Organization recommendation mo de bank ate so man Ghana and your population no nka wo say e ma dodo e wo mu aye yo mu CS no e say dodo de bro ha mu chiche mu dunum 15% but say e ka say no Ghana agina 21% asa 2022 report ne serve yo mo ye no wo ne gina say je say meti he me de say me ye ba tan yi me ma me no nyina e CS and cesarean section obi ni mu CS a wo say oba bi anyema the normal way e kwan na be fa so awafa wase no eno wo ho and I see e be pai wo wa ya se e be pai wo na ye abofra no na se ho na ye akra na ma no nti ye pai wo yin na ye cesarean section no
na ɛyɛ nneɛma mienu te sɛ me sei me ma me wo mu nyina no CJ almost so pa so ati ase the odi kan kra no we be say 5 wahu na KO de so we be say 4.9 nti no ne be ka chosa kwara no osododo nti no untumi enchem no enwo no say almost on be for so bo ma be we kra no wase kra sate na de sapam eno so eyeya wo nti no ne sa no ne aka chosa kwara no osododo nti no e wo say ye CS ne che say reason bibi wo ho nti a yama one fa wase said den kada normal circumstances no e wo sa wo no and na bi wo so e beka se bi akwara no nka wo se wo be wo sakwara no odane na odi ni ti e ba fom intedo wo no ni ti ne bedi kan pie ekwara ni bi won ma wo time aso na wo kwa na ne to na guso ni ti ne guso wo soro na ne to na na ahwa wo na e be pie eno no e ye dangerous said ma akwara na eno sa no e beka cho se da bi untumi enchim akwara nti wo se ye pai wo nti ye was special fa ne se circumstances are am I OBCS but then it said onyanyem ya na muyi mi bade mame onyanyem ya na no time no so muyi no mame enti de mebbo so nyina no onimu bia nko betumi atema wo eno mo che se hadwen san so obi wo hono ma de ono any problem ni BP ni so hwe ha no anko betumi atem no was me PS na de nko no ne ne critical no e de se men kan say ni ha anase obi wo hu se ahode ode be chim no mpese ode sa on pebre because abena kane pa no kane titimre mu no ne nkan CS o operation Yakoye operation efie jadum me say fie jadum say yes no banyem yesu pai sao share pai sao anya de keto enu bi atwemu no na nka akwa so operation dabi kane no bi fie efie atwem ya na akwade na abafa no abeto hyi sa efie na midwife si wo so enai obi just obi nyim busumi mienu na na hina adwenim say our time so a obi apai no wo say bi mu hu no say eno nya ya me fa say me no me call say awo say ye chima wo me no de me hu bi me de because no kra no susunti na doctors catch us say e wo say ye CS no na wakọ no akoye ebi mu hu no say echim no eya eche CS ebi mu adwe no but say CS no ye ya kra ni wi a wo wie ye wo me se bibia nya ya wo wiase se ya wa ye ya kwara na wie na da ho na wo de seka ye kra twa wo no imagine na oba bi tutu pa na ya saka cho se da wo mfe e ma kwara ni num nufo enti no say ye say CS nya ye nti ade aba no mo che se de ama omodro attention to it ni so bi wo ho ma sabre na se theaters ni nyina no enti be bi wo mo to bi operate nipa mienu miensa nan at the same time. It will be one man a bad in a toba na ye emergency. I was say a cocoshe near coco pie nipano. Now will be on one two some media mini problem be a mere person coesias no da ho. I didn't miss what you waboso. Into the pana will hear no critical and I was see a new corner hono. Na as ye deprive sanipano once ye bedu so be kwado so krapodo nipano ayemre kra na ahwekra na ya hye woni akwara ni na ya hye akwara no ana ya hye batan no eja ama akwara na tena se ntia no enam panyifo kyese eya hadwen wo mo se eya ye worrying into no e man na se wadwum de me CS me de me CS no yesrem sa doctor fon kan cho se wontumi nkyem doctor fon kan che wo se wo ba no sondodo anasa akwara no wa nane into ode ne to na APA te wo se ye pai wa mesrew yero ho na kyem akwara no beto ho no ma eya no nyina asa na CS ne dia fe na be I don't know ye wi so unyare o ye wi a unyare nti ni nyina opebidi a munya hwe ye panti ho asem e wo daily graphic mu saka bi akenkan ma me manya daje wo ho because ehia pa say ye ka ho asem na eno chi so no World Bank na ebeta o my Ghana chi $900 million so ma de kind of $300 million aba ye no ebebo ma ban project ahodro bi a wo ye nyina no etumi awie pa ye kama na enipa nsia so a kwotabo mu kumfo say ye nkose o mukoma homa nkum wo mu no eno so ho asem e wa say sigadi mu kobo bebre etimi san enkomo enkoka ho asem na say ye ka say ye need death sentence or Ghana to life imprisonment. You need a no yera Francis Javier Susu e de kwai no yesi ye fi hon munti no eno kra no say o de ye beka ho asem say nya meye mresa say twe so mampani de ne sabe hye ne ade if ba won say mra bi so hon ma ye ka say
Ebra we committee sa offense na emra na wo ho nte no ye di ampa no so wo ho ana ye di bedi wo enti hwan na ekosa ne ye di ye adwuma no nti mampani be na be san ne se ye nkoku nipa nsi ye nkwaso ma nkom no se ye hwan ya ye twen o ye president e was president nko a e na o sign ne enti daily graphic mu amane a wo di aba e no si je ma me fa wo nko Ghanaian Times the Bokrata mu he CJ wo kai sesa asem we sase 2019 mu honom Ghana for the year fewudie sa makrofo so de bede na ku atumi asi Ghana ene obehunu obi no akwa fata poli bia edi twumakoyi no akwa fata poli no obi akwa fa tankra no obi akwa fa bread na fibi wo mo se ne ye ku ye di hu fewo sa ne ye adwe so ya gudie o we di agya se de bibia ya manyosem ekwawie kira enipa nsie wo mu akwadu abɔ wo mu ese na omo wadwempo ne se wo mo betu abanyegu atu oman no amamra agu eno na court chese da bi dangerous enti ACP agojo eno ni penyefo miensa bi mienu bi aka ne ho ye miensa no court se omo mfo mo ho nkodi wo mo son afrimu ankasa na sunsia ka ho ne de kwadu abɔ wo mankasa ye no ho asam eda ha na eno achi so no na Hilton wo mo chese wo mo asake no Ghana AFCON group stage exit yentumi afa kwoto anyen kwan e wafko ni mu no mapam no na wedi minima papa all ba ne contract no ni aso fa yen kwa AFCON no kwa na se ka so wi AFCON no tena se nya adwuma so hu CJ hu saboso ne namu eti eno wa hase na eno chi no Ghana Revenue Authority so na omo target e wa fiwe mu no 146 billion Ghana cedis eno eni sika omo ehyeso mo benya fi toje mu ne ade e de ama oman no Reverend Mishada we so amo a eda ha sanso ena owura toni otin jesi enso eda ha ena owura Samson Asaki Awingobit enti do show mo a ene importers and exporters ne wo mo a ba no dwadie eni import ne ade na mudimu akotene pa no ena omo ne yewura Reverend Mishadai e wo ha se wo da Ghanaian Times the Bokrata yi anim yi World Bank nso a omaje atum e de $300 million abre oman Ghana se bebo ama oman ne sika se mpuntu ene ne nyini akwanim no eno so e wo Ghanaian Times anim ha se na yen share daily guidance so ene ensema eda ha omo chesa big sis yeku plotters no maboso ama dadada na hatch season so ena asase executive secretary edema ono any chairman edema eye committee no ene wo da hase ya wo ne samtwofo akasa no nti no haje ho hyehyeye no asase na asabi Ora 7 Asamoah Boateng wono ye so afo hye ahensem ene asom ene emu hyehyeye eso na sije wo se wo se hyehyemu koso na o man nyino manfo nyina hunu de eku o mampani dada Professor John Evans Atamos oba de fa ne kra ensie yie wo se hu hia pa na o man na man closer ye de asi ye hunu se ye diabetes ye cancer ye stroke ye we ene ku na asem ne to atwa wo se Ghana ehia sade we pa say 12 years nye gusu kansa asem ya wo say enye papa eno ati so no se je wonim say immigration lawyer bi ono no US based Ghanaian na se no nipa bi akwakosi no se wo ma wa buo mkomu wo mo ajo musika na immigration no bebre no anti no so eda ha Ghana any Estonia no so mo chese wo makosia adin komo no ne digitalization talks se de be na wiase na ekwa be for kwanso no Ghana so no ba be hyase ba be yedru no e be koso ne yanyini ewo mu daily guide abomu amane ewo ha etu sha vice president Dr. Mahmoud Bawumia na Estonia mampani Alakaris na omumienu eda ha se ya da Bokrata yi abowo mo ho amane sisije tawtaw no ano dodo no ano na story a me hu wo ha yi we no omampani wo se Ghana Revenue Authority trankrata de komo mampani esa SML ya the fourth state ye hwehwemu bi ni ade ba ya na chese womo ebo omayika susura adwuma mote wono mo ye no omani nya so fa so bia so omani di siketi omoka no eno mampani ya so mo fo adwuma ensensen honom na ehwehwemu nkoso enwiansa na sije wo sa Jared nkata komo mampani sinka be ya oma SML fo nto aso nyoma adwuma na hwehwemu no enkoso a na chese ni nyina no concurrently no enya adwuma omampani a reject sa request na Jared edebaye no daybreak ede ho ama ne bo ato ha se ya maboso ede ama enti sije ye de besi wo ha ma me fancy wo ha no do no a wo mu na no enya boboso ede ama no why aha mo Abena Opokua Ahweneɛ no de bonkata na poso no de Abena onkoi
Oha is answer or election headquarters ko kromoti see just so you ha mame fama wo who say Julius Malema eba Ghana na no krenie panyino da no mitie no okasaye na ya na yawde amedi ni say yebe kasa nyansasem we nyina wie woni pane kasa botum sa tokoma so etosmu pa ya no na ye de ka no say ye practice putting into action e ka yebe hunu sense akai ne ye bebre no a ye ka wi ana no no na wo sha nsem bi okeka ye no na CJ NDC amanyoko na chitafo bi e wa se foot soldiers ni bi adwalai wa mo cha say na ade ntina economic fighters fo ni NDC fo akwakofa Malema aba na wababe dio mampani dada John Dramani Mahama atem so atiase na panyini sabo kan ni dey say sika nufa no etwa ha na etwa ha but say organizers me say komutimi hu say onipa no padi ya ye de ne dey on to be nka so nka no debi kwa ma mekantia aban nko ahụ debi kantia ma nko nyina me so aka me to sa ni bi sa yes afena sembo no na fe wo fa eti fuso je na dwa lai omo so mama papa ya ba che se wa kwa fa na ba na so so fa bobe na to do ka na wo na so woni hwe ka wona na ba so be kasa that ni nyina ye panyi no wakasa pa omo ni adwuma yemfamu aba na yemfanya adwuma si yemfamu aba abna me da say but yenuan mo ma abna unso bi wo hono ma wo pe sansa no adwuma cosmetology adwuma no so o pe sa adwuma no papa obi so hon ma wakọ ho ntete enso woni abodin krata enke betimi aboa no na wanya adwuma papa bi ede yaye recently abna Exotica Cosmetology Academy Cosmetology Academy aba Ghana sa adwuma koi aye adwuma over 30 years and amanone US ni UK waya adwuma wow no experience waba Ghana hanam abebie school entete bia etete enuanom ma ene man bebre omo ne adwuma yenti oba no be wasori anapai ring light ena wo hwehwa atade a obehye na odi TikTok video na wo shake ne hwa odi ato TikTok adwuma bia ni hodi Exotica ema usa kwanya mema ni bi kra susua wo mema ni bebre no hu mema mo yes adwuma na de bi omo peso mo kom ho mema yiri say baby o yeniti bema no yeniti sa bema no cut ni tiri na waye tongue ni ade nyina ede amano airport ho na okoye nyina kama seminim what the wa enti Exotica sebra na one show salon hygiene, health and safety, consultation and client care, anatomy and physiology for beauty therapy, facial skin care treatment, makeup application ye be kire nyina makeup ni de chom se me ba bia waxing application ni nyina ye be kire waxing e akono mo nyo waxing wax no me wo moto mo ba bia enyi wo bia sije ko no mo ntwa video mo ya wa no ho ni nyina mo nya wax ma wo ya fa video no be kire me oh yes fantastic enti ni nyina no ye be kire na wo salons bebru be ye ennan enkran ha ya salon no na eye lecture room ya equipment ni nyina wo enti enye nipa bebre so nipa 15 per session se na be ya so bitimi esua ni yie oh mani da form enti fi asese me bo hu da wure wo ma mani abrede o ma fiase ko hono ma wo manya student do no a tipa cho bo mode na fa phone na je number form ni just 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis no bitimi asesa wo da ebetimi amount santity no a ebeboa wo pa nti koto form 200 Ghana cedis pe number no 053 630 6309 053 630 6309 053 630 6309 baby a wo bia no utimi beto form ni bi na fe wo de ho ahyemu ebi Exotica Cosmetology Academy osu omo CBG bank no akiri hwa ho na omo Exotica Cosmetology number no free wate Academy sanu adwuma de wunya wo sanu adwuma obi antimi ngi sanu adwuma sanu adwuma number ni bio 053 630 6309 6309 053 6309 6309 Fresi say ya wate me ameko
makeup no person me sato to so say the bia betumi ayamade hanye de bia no appointment wo me ne madam ye kona ma ye onye bi da person me wax ma ma kwa ye wax na wo se bibi sisi sa Abena